एका तेंपार मामलेदारांकडेन तुंबिल्ल्यो कूळ मुणकाराच्यो केशी आतां कोर्टांनी तुंबल्यात। कूळ कायदो दुरुस्ती उपरांत आनीकूच कोपुसांव। आतां खंय सरकार केशी तडीक लावंक खासा मामलेदार नेमता। गोवा ऑनलायन सेवेचें उक्तावण मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेच्या हातान जालें। आतां कितलेशेच दाखले खंय लोकांक घरा बसून ऑनलायन मेळटले। www.goaonline.com हो ह्या सेवेचो ऑनलायन पोर्टल। ऑनलायन अर्ज आनी म्हायती भरून लोक जाय ती सर्टिफिकेटां मेळोवंक शकता आनी हे सेवे खातीर कसलीच फी आसची ना। A file has been already moved to eliminate those. ते 5 रुपया घेवन ती सर्वीस दिवच्यापेक्षा ऑनलायन जे कोण घेतले तांकां ती फ्री मेळटली आनी ते सर्वीस हांगा फक्त फिजिकल कोण घेतलो तांकांच ते सर्वीस चार्जीस लागू उरतले अशी सादारण अशी आमी वेवस्था करता। ऑन कमिंग 2-3 months we'll go on adding services to it. These services will be brought under Right to Service Act. With this there will be also implementation of digilocks. म्युटेशन प्रोसेसूय आतां ऑनलायन जातलो। 5800 म्युटेशन केशींतल्यो आतां मेरेन खंय सुमार 3200 केशी तडीक लायल्यात। 3200 क्लियर जाल्या, 3200 cleared out of 5800. So attempts will be made to ensure that backlogs are cleared. Like mutation which was not happening for 1-2 years, today under this particular part, under within 90 days, with or without objection, the mutation process has to be completed. Once the sale deed is being done, the mutation process starts over there. The fees are paid at a sub-register level, and from there the documentation automatically moves to the mamladar. So the person going for mutation for notices, everything stops, because the land revenue code itself, there has been an amendment where the thing will be only between the notices will be served only between the seller and the purchaser. नाही म्हणून ते म्हणलं आणि 45 ते 90 दीस जाय पडटा सगळें करपाक, पूण आतां सब रजिस्टर ऑफिसीस आर ऑलरेडी एक्विप्ड. फॉर एग्जाम्पल फॉर म्युटेशन 6 ऑफिसीस आर ऑलरेडी एक्विप्ड, 3 in the south and 3 in the north. पेडणे, म्हापशा, पणजे, केपें, वास्को आणि सालसेट. 6 offices are already taken for this particular process of mutation. Things on pilot basis have already started, so now onwards everything will be accepted over there. So 45 ते 90 दीस जाय for us to set all these things in place, so that whatever facilities we have announced are rolled out today. खंय तिथींग इश्यू आसा ते कितले जातले. सरकार उलोवन दाखयता तशी सर्वीस चालीक लागली जाल्यार ताचे सारकें कांयच ना। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार आनी सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।